Intino ma mesanso mo akwa ba BMM Badwam eso de ye jono nsema ekoso ewo ye online no ye bekenkan ni nyina e de amam de wasi etumi ebumu ne pensem mo na ne ahaya no e be pensem mo de amam hyene so se ne na sectorial debate no so ekoso ewo Accra Digital Center ye din komo e de afa de suansem ho ade bia wankasa hwa atokyem ewo de suansem ho no akonya beba ama na ye se wafre ne nyina ya de ho komo de wo hwa mpanyefo ye betumi aboa ama de suansem mo apagya akonanim na ya akono wo man mo no ofra na chese wa kire wa adwen sanso na ho ne se ebia mpanyefo ne hyehye bia ba emboa de suansem no so wakonya obetumi a kire wa adwen ho ba se sie ne de ye beko online so na kire se de ekoso bia no ya kenkan e de ama mo hyene so se de bia ye ka no www.adomonline.com ko hon mani ensem bi atwa go my Ghana mu nko a start of mo nko a de a ya kire wo hono ma benya bi akenkan podcasting so honom obenya bi atie ma yenhwe de ekoso e wo Adom online so also, government set to strengthen corporate governance in state entities. Sector ministers assures. They say, well, patch the Ghana by na ekrado. So, bet me, na bemwana na memo mono. Obet me ashimu kenen kan kabebia. Womuye nyuma womono. Bet me akone name na sabwa. Ewo mayin kanko. Ena impuntu emu na samia wuku. Enso so akasa ne nsem nyina ne se Ghana mampanyi ehye ne bo e ma ne daso se se obaban mu ana se o ma no akonya ma ne beye bibi ana minister e bo Ghana mu a obema no bibia no ebetumi atotoye obebubu nkonta e de ama no we say Akufo told me there would be accountability after my tenure na se bibia be obepensen ne memu adan ne nyina di e de atre no na ye share a entertainment so we say Afro Future shifted to 2025 ye nyina ni Afro Future in December bia no my Ghana bufa so sa and shows bebre na Afrochella Afro Future Afro Fusion bebre na but we know what the Afro Future na nka wo hwe ne mo se afi 2024 nke betuma akoso na so empanyefo ade ba akom yeno bi nteno wo mo asanso so etu e de asheda into 2025 and Afro Future be hwe ne mo na se djumadi na etumi akoso pa na etumi akoso ye hwe international so say Ukraine sets up military office inside Russia. Ukraine sets up military office inside Russia. And I say Ukraine woman penny for a dominiature Russia mining mu a honum and a woman to me a quaco biasu, ya straffa sway, a honor matches walk up into media would do, and me just shop pass over Burma young bambonsem, and opposite to me call ye or Russia mining when Nunti, and I may say, well, Mwako see one military office, ever Russia. Now, Oba Abatomusu Emwa, Catholic Bishop Conference, one more a day, twice year don't get your name, so almost say 3 years, Jumading. We are working behind the scenes. We are working behind the scenes. Sarah Pacho Ombra Sekakra and Famami. Yambra Sekakra. Near her top stories necessary be. In her top stories necessary be. Pacho we a former General Secretary, MCPP, Amanu Kono. Former General Secretary, MCPP, Amanu Kono, Nanny Din and I Adrantua, or Sinko for the press Gunichim. Nkofo ma ne pressure enya simkoma se de be yo nwankasa ebete na manyokuo onwankasa ebete na manyokuo onwankasa ebete na manyokuo na Ghana de shebe shane nso be ye bosome ana be bro bosome ni ena ma ne bo beto dwa e kire se train ya mpanyifo akra na foforo mu no kyeao edi abo my Ghana mu no ene nanko panyifo test ya hwe kakra se ebo adwuma na se mbo adwuma ikohu ya ne se train na eyem no na abo man mu no akwakonya akwanhia na ene railway authority panyifo aba be kirekire mu de nam so e ma sa akwanhia no etumi esi ye nti opetie pa de wo so tumi kwa Adom online so na se de sifatie ni nyina no akwakotie wo ko honom a umia so a erobekọ no ma kirekire mu niam mu kakra wia odi wo honom umia so na se dem de ekobi ne de ebe nyina no wo be kirekire mu de amamo na wotwe ana na wotwe mienu etwa mu na timiternity na no pekra ne ebo monyom arehosem beto dwa kire mu se wo nipa baako wetina nanom ewansie do na se do sifa ehwere ne nkwan ye nyina ye hyeda ntiase na no pekra na Sarah ebusa me ho asem ye nyina ye hyeda ntiase na nabusuafo aba wo mu kirekire mu se de nipa bi sifa kansem no wo se de binya no korenti wo mankasa de mu nkyere mu aba ba tudwa okọ adomonline.com na okọ entertainment hono mo na obehu de ekoso ewo hono mo nyina na illegal miners sansem we ne ho hyeda ehia pa illegal miners na ehu hia pa anope kra kase na si yedi mu nkomo de bia na yedi hu nkomo de bia ne kase ahodo mu Adom TV so no de bia ye ka ho asem so bo my Ghana mo de ba kwa ha adwen pa se de nipa bia fa kwoti kwan so na wo mutu galamse wo miamia ahodo ene no first na nke adwen se ye nkurase
na nankom ye no say dey some dey aben ye huna no pe na omde aben ye nti ye say illegal miners no okokumase akra kwantempon so antan ho no ɛho na say do mo nyina tu mani akwakosi ya wo mo etu fo magudie enya asem kuma akora mo tu fo magudie irasus odiomachi anopa wie nwomre wo tata wo mo esan say wo se etumbo ye homoden na sa galamse nyema nyina no tu etumi twa e wo man Ghana mu o se okokuro bi te se konongo asama ntamfoi na osino a te se koso gidigidi e wo honom nipa no tu ano mutu asase ne se ya no mo se o man Ghana ye japade ye kwa ebretu afekwa de kwantempon a empanyefo ase sika e dia kwa akoye no eno na se se o mo nyina de o mani akwakosi so so o mo perform agudie e wo ho nte wo se Ghana empanyefo tumbo homoden pa wo so mo tumbo homoden pa na sansemi wo mo tumi mo mani ko ho na etu otwa galamse na chese ayeye wo se etu tumi twa e wo my Ghana mo saran ka akwa ekiri ma amyanke be me de yenko back ni yenhwe stories no yenko back ni yenhwe stories me ho one story bi na kasa e de fa mpox ho e wo dan honom na kasa de fa mpox ho so obi anim mpox ya de ba ko ye fe no monkeypox entinka ye ka de akwa se chickenpox but we no eni no sosopa eni asosopa enya asem kuma eni na sosopa enya asem kuma eni na sosopa enya asem kuma and yewa ba ko paya na esugu baby a na honom so abompomponi ni ase honom no so afufuru takwa se chickenpox but we no anoden tema enam so krampo ekonam so krampo ma World Health Organization panyimfo eda ma ne bo betu dwa se wosam ma hodo so panyimfo nyina e ma mani kosa yade ho esan se yade yi nipa no nkwa I think say no na mekan no o se nipa be 13 ena say yade ya je mo nkwa afri wo mo nsem te ho hia se wose Ghana panyimfo mo mani ko ho pa first no covid by it atese ene ye nyɛ ko share dem na se dia agye ne ho mena ye obi e ka ho asɛm e wa ma hodo nyina so no eye mpox monkeypox intipagimfo mo homodin a na omo mani enkosa yade no ehom mo mani enkosa yade no eho akwanya ba so betumi afa wo phone na wafre ye na yedi nkomo edi afa enne nkomo e bekoso we sectoral debate no so yedi nkomo edi afa education eho niema bia Ghana mpanyimfo de aba aboa ya ahomasuansem de aboa de emboa ye de wose mpanyimfo yifiri mu ana de ohun de se mpanyimfo e de ka ho betumi aboa ama ahomasuansem no atumi aye kama into betumi afa phone no wafre ye 0302 221 701 ana 0302 221 702 ana 0302 221 703 ana say 0302 221 704 no wafre na wadwenkyere wakere de ohun ne sempanyefo ya ebetumi aboa ama homasua sema konkan no na ochese woni ye nyina no a check shene so se sectoral debate na bekoso ewo Accra Digital Center anti NPP na NDC mpanyefo nyina ahie mu honomo a wo mba bebobo ho de omaye de aba homasua ensem opanyeme mu akwa Abamra Adom TV so minya meje so ado meje se bibia boko ba bia wo nyankopa Adom boko efa na akasa free mekase free nkoko new road efa na abodie nkoko new road okay then na ho ne sempanyefo ye beboa ama de sua sema pagya na ase ani adane wo man Ghana mu minya meje delivery ye kaji se sankofa je nchi ko se ne ushe bi akorede oswe school je 3 ya be ohun so bi je 3 enye kono bako si omo mu hwe ubize bi what is we be amazing cry obi hunuka so se wakocho bi si etwa be ka me kuma gbe pa de anka yesan ko achi be fon yesan famra na ss ne so mo se nwe fon omo ko apa eluwa no ebe bo papa eno a ko ni gbo mmia encho okọ university ase o free university so opia bati so ko na bo se adwuma adopa chi ne dia ye fa fo dum kitchen o mi bo bi chi chodi mi go next ni bi mi ko be mo beduko emboding no edi no me mo emmo won chi ase sans parlement no iso so awie ko mesre me chi mi kan kesi bebre se pe fo be bia tuma ye san ko chi bi ko fa fon ene impeli ss je secondary school for apalwa and one family you didn't can dase yes you dase abode simpanyefo mo homodi ano mo fa form 4 no esan so embra na yen kohwe akwasi kwaten eso wa santimampo akwasi wotime kan do pemi wa cheba Adom TV so anaje mejo so mejidise bia boko bibia boko na naje akwasi ye hwe ngomasua semene ade pen na ho ne se atochem e wo ngomasua sema wunya ankampanyefo betima ma mani akọ ho
me so me da say na de me so chiri magin kakra English and math aya consider ma mo fra be free the mo fra be me esa so je omo we was na sha omo woni the creative side science ni ade na so nyira ko wi chiri na so wa nya English ama mo fra be free be tra ka say o ma bo afisa parce que ke bai du ko se ya ko mo bia ne talent bia ma sa kwenye bi se akra na nya English bia ma ne ko school na wa trefi na die nyame de bo no obetumi aye science obetumi aye creative side obetumi aye pilot ni ade that so enemy yesu enya kemas kwa de metiase yesu enya English aye obi kasa we nya ntina mo fra be pre omo akaho na de to so mi yesu ye bro kasa bia ena edi twe ha wo Ghana protocol ama ena ke nim se de me kan mo se qualification obi enya si on court school na si ati bi the protocol bo kwa ji obi resource right se de me ka se obi abomadre pa a otifie na so ni afo obi se protocol na woni nemu and the protocol ya ma metima kan pain ye won nurses ye won teachers bia je o mo kura obi bu se protocol and what the course school it means that by the fact the same so we ni onye mo di mama ye that's it yes so yeda sakwasi kwatin yes nkebe ya English ya mpanyofo kire se enye kasa na so we ntwe ya ma wonko school no mo nhwe na asa ne ma ne so mo se na protocol wonyi emfiri honom yenkoko forudua na ye ni ofofo so so endim ko mo achen de Badwam TV so mejo so munwa be ma meje se bibia boko ba bia wo oba Adom ma dia chen die ko forudua de Adom afuma na eti be de fa bia pa chobet ma bodni a kire Vice Assemblyman from Kufurudua. Oh, okay. Vice, yending komo. Eden na ekoso nwumasuya mwe wo Kufurudua. Hu ne se wo sempanyifo etoto ne ma ye wo ho. Wo de mami ka na mintia ye mla shebedwani. Ona bo mako o chiriba afi. Epitimi takotwe. Ne modern ba obo. After education titru. Ye kola no mo start am kotwe BC modern board de bo mo. Etama Kufurudua na ma additional no form. It's not an MP no show Martin and my other man is no phobia getting Africa. Now, me just now, you black penny no, you can't the kind. When it's tired as a paper. At the end, they say, a passer, a man pin and a father. I have 3 senior high school not the bio. It's an initial picture among my senior children. I was reading a year. Nemo, no damage, and say, Obi won man and modern bono ogwani mu yi part bo for den na ogum se free education de e won mo de na be stress awofo ni so na mo asa plan to go school a ni ma 1 or 2 bia mo tinda so kwa na sin na mo di di mu etimi aboa no ana mo so go school pa wo ni ma die pa na be pe aka die ezi won ma penya ene so ma ne ma so de e brase the more education minister so abaso so buy no some education then into pompa and everything the debate na kwa no am the next one need for beko that's now I tell you to my higher education pa next one need debate and between next go we so go na kwa that's yes so yeda se ene bo modern ya sectorial debate no onye ho frame na betumi ahwe bia Badwam TV eso ni nyina bekoso ewa Accra Digital Center yenkwa homa so biem Mr Nobody aba homa so Mr Nobody memo wachemba Adom TV so me jo so ene wetuma pa wuti na afa ku boduma fe yeda se yendin kobo adesua asem den na ho ne senkoye adesua asem oba ye krobo asase so a ye MC honorable Simoteke Okuteke obwan homode anytime on nam school mu hono mo and all report nyama ekoso na education minister Yakopo ensure no baby owo bia no ebi fe oba ye no ama bebre yi omoma bi call government school omo say government school omo chiradi o government school omo chiradi ankata oba ye krobo duma fi ha no a krobo duma se methodist and wo ho no am ya ankata ma ko hu no nkwala no de sei omo chiradi na Yakopo amu omo na bi ha me nso no school bia no yanto wall mom de say ya amafo en couple of no any nam school mu ho no no eno no emu aye na wo no
eya eno pa ni adia nke so mo ye ma ye na minister no ogbo ne ho modi na minister no da Mr. Nobody, Yadawasi, Mr. Nobody, Timpany, for Mohamodia, na Sukusa, who do my gun and more, woman for first to be in Trawan, she said, a bay at the Siafono, a Benyasum G, no media, a Sia, dear name, about Manason and Nedjam Mokab and Badwam TV. So, you also never have may this a Yaboko, dear. Madam Yaboko, Bebrene Cassa bomb penny for us to be most so Cassase, Bibia touch him home, a wound at the Siansum, and then also Cadia for the Siansum. Yeah, Mamma become more basso. Now, na mecha medisi Mohamed Haduda do friend Oda boy mapa wa bank na so boy me pa mecha ma parents so this year baby sit na me NDP e ha you say education sama de in suse kebeya yambo abanwe abaso sans abanwe ba yo no ani ma odi ba education no aboa ampala no aboa awofo so se bi ba ko ne se education ba yi se kan ke no o ka skin school mo a okuma kwala no sha batende o pe ba ko education ni bi se ndo ba yi ha ba yambo headmaster and Mr. Ambe ma abaso any pusha no ne on squad na abaso ana pay sense mama yi skin school agile yi and there was population ho na penso omoto na se ni ma mo dia talk kwa mu a amaye ya kidin it is say mo stress skin school results bia no yi e ekoso pa it we church abano won the suhuru ama oman Ghana any kwala any free education it be say example abano so no tu ko ni ma tna boa mo a chance say obi e wo se 1.2 billion and financial education mo if I remember 4 years how say education and boy Ghana for indi and the bantu into English ban science English ban there o no she the man oman Ghana ye hu plano somebody else so that way shala ko do shala ko ko do 2 days 4 days as I was reading inshallah and then all the phone now to man shamani yes training and come home na fama we about me on ko na post so education minister da no but was a show kana am to gina ya mai wa I mean come ho kana for nyan to amba na men kan so ho na eji yafe ni entro agona kyerema ase ofoforo e wa homa so ye ne no entwetwe nkomo me ma wa kyem akwa Badwam TV so good morning me ji se bia boko de yenhwe enwumasua no I think say edwumre bi wo my Ghana mu na 4 years ete so ba 3 years eto de bi krampo no na efi SHS eba GHS de be na ekoso enwumasua mu a wo hu ne se eya na se enye ya no ko enwumasua ke ne ne ko ni o maseni no o na enwumasua ye ne so e fa ka ti so atitia no so e ye nya kakra awo en kwala na bi su ni sa se o ko ka dia se o ko where the manante for them could not get it for Australia. The Caladi Brave Horma, Munya for a Munya for a little bit of some Amu. Yes, she couldn't be much. She has the Amuku get lances out there from Moko. Because of protocol, we came for. Who be sharing messages here in the chief of you or what gives school or your distance learning, UTC. There 5 years ago, just lances. But because of India, many of the 15,000 and after 20,000 make a protocol and it's independent petition. If I'm teaching about the same thing, when I tell my dear, if you charge in a case, you know, not copy what I said, senior and I could charge, you know, have staff in India. If you listen to me, I have way in Yama, mention up for stroke. That's bebre nti unim eba enhumasua wonsem ma reference bebre na na akoso e wadesua ensensem mu enu bi na Ghana this year e kyerechero madwen e de fa ho no enne sectorial debate so no ndi se manyoko no de omu panyini aba edi aba sanso na MPP manyoko no so yi panyi ba ko aba wonne bebobo ho de ekoso wo enhumasua ho senti bo modern ase ne wonyi afidie na emfamfiri Adom TV so be kwa homa so ageman e wo bu no east ne no wedding komo de afa enhumasua nsem ho ageman mo akwa baba Adom TV so and more mapa moboma me fancy Ghana mine na the Americans are no pay why if pay oh me that's no man kwani aho amen yo na me ko ma asem so a na me chia EDC ewura na fi ma chia isi pape afotobo a we PC me chia no pay chia MPP me bulu nyina na the American say minia ye nie fi pay ye phone for Yakubi. The Sabi,
mpanimfoɔ sɛ ɛtuo nya kyiginafoɔ a nanka wɔbɔ ɛnam saa nti no yɛyɛ ntumi antoa so ɛfiri sɛ saa taa mu a na nyɛ free education yi a na wo baba bɛkɔ sukuu a wo maame de wafuo bɛkɔ akɔsia wo a anaa wokɔɔkɔɔ fuo na yɛasɛ fem paa yie nti basa na abusua no ani atɔ baha na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na ho ɔden paa yie sɛ wobɛnya kwanya wonim adeɛ paa so wobɛnya kwanya kɔ sukuu wobɛhu sɛ simam nua pani nkɔ na adeɛ no aka fie na wobɔbɔ nti na deda nkɔ akufo ado ɛne owura bawumia baa yi ɛne mato pupu prɛmpɛ yɛde yɛfrɛ sɛ education minister so ɛhyɛ ne nsɛ yi wɔn abɔ ho mmɔden a sɛbe oni biefoɔ ne mmɔborɔfoɔ a wɔn mɔte hɔ a sɛbe ebia wɔ akura si tuu na wonim adeɛ minia bobo ɛna ne yɛde hwɛ ayi o ɛsua de o yɛ nim adeɛ paa yi a yɛbɛtumi akɔ ɛso no sikasɛm na nkenya free education yi a sɛbe agyina ma ɔnya apiafoɔ a kawa ɔnam kyɛ aboa kraman yɛdase agyeman yɛdase bebree yɛdase nyame nhyira wo pii nti Ghana de hye ne hu sɛ wo mo kyerɛ mo adwen de fa ho masua nsɛm ho nti bɔmɔden asɛ ne sectorial debate no monyi wo ho emfiri bɛ mo sɛ SHS yampanyefo free SHS badge HS na boa ebi mo sɛ from 4 eba from 3 ne so aye BBB ebi mo so sɛ free SHS no mo hunu sakra ye bi aboa ebi mo sɛ da bi mboa ne nyinaa no obɛsɛ ho komo no wuti bi de sectorial debate so ɛna ne nyinaa bɛkɔ so wa Adom TV sinto bɔmɔden a sɛ wonyi wo ho